Ске береметі күні 12 час өрі боларын күрдік, бейгі радиобыт ағысы пире бұқаймге күйек экранға бұға пирге тақсыр. Сақа күті сүре кені ускуствата, национальный өе санаата, барғарытыгар итенне бейге сақа народа народ бұғытнан, чақчы бай күттақ болу бұтыгар өр сыл айымнелақты күлелен кәлбет, Россия культуратын үтуелях, Саха Республикатын культуратын үтуелях үләхеті. Кәрі кихи кәріміхе Александр Иванович Алексеев. Бүгін олықтан барбыта түрдің қонуға. Кені бігі айыр жон бері бітігер, үгістік үлжеттан чақчыдағаны бұ үйелерге Саха народа үлже кәлбет, сүді қылатын, жоңғы сәргеға тердер ейілер берилергер. Элбәғі әтен кепсен баға санатын терден бар бұта. Оттын бүгін бұқ күріс күн. Кенелікітті өрсіл біргал тұспыт үлеләбет итенне бір саналақ аяр жүнін, онна бір дойдулақтарын саналарын үтіотылынан істен ақтан барық бұт. Оның бүгін бейгі студия бұтығар. Александр Иванович Алексеев кітті өрсілларға бір гөлеләбет аяр жүні кәлін олар. Светлана Прокопьевна Бессонова, Сергей Зверев, кыл олатынан Саха Республикатын үңкүйдін театрын усыран салаятчыта республика культуратын үтілі үлейді. Александр Иванович Алексеев кітті өрсіл бірге үлелен бұ Саха национальный культурата, өйханата, музыката, келлейтігер атағар тұрудығар жон қылатын келдер сәхіджер. Білігін бейгі кен тұттатыр Николай Павлович Петров келен олар. Национальный бу инструменттер оркестрдарын сүрүндери жора Россия культуратын үтүләх үләһите Саха Республикатын искусстватын үтүләх диетеле. Итенне бу өрсылларга бу театры салаян келбет, бу театры сүрүннәбет, түрүттәбет. Александр Иванович Алексеев кылола Сергей Звереватын кайдакта курдук бүһә өрәтә харбытай. Кені бәтін кәнеттен салаятчылары иетен, үйретен. Күн бүгін бұ Сергей Зверев кыл олатынан үнкі национальный театрын директорын сол биятчы, бейгі студия бұтығар, әдер кескелләр үләхет Лилия Васильевна Осипова. Же санан көрдіққа күн жыл, кехі жылға тәден арас болар әбет. Отчыларға хеге бұ үлелер кәмметігер Светлана Прокопьевна. Билигин бу театр, үнкі театры түрден 5 айымнела ақылады. Қайтақ сағаламыдай ән кенені кітті алтыған үлеләбіт кемін. Александр Иванович Народқа бір самый білер театр директоры еді. Кені 9 сыл үнкілен, 30 сыл директордан, саха үнкүйте, музыката сайдарғар, улахан қыладың келер бітін, бары культураны билинер жон бары билеллер. Бу кини агогун исыллакка келлега дүнкүйт бытнан, оннан даганы маннык салаячы лидер качествода биллер этеhe. Олихин да боллар 92 жыллакка театр болар битигер. Кинини директорунан анабыттары Геннадий Семеновичтен ачыка чөйдү күлелен саглабыттара. Ол бір емеға театр танцы ден қанда да сухады. Қантынды көрін мұнық тухары мұнық премьералар көрді. Но жебәлері саналарынан, өндерінен қаянлар дебім театр бұтын олықта тоқтары де белгілі. Хөпкетаған республика бастығы президенті Михаил Финич Николаев ите яғынан қайдақта құрдық Михаил Финич өте көрбіті. Бұл народ бұғытынан бігі бәбіт культуралақ болақ бұтына сайдарымық бұттен. Онтан хақыланжа Николай Павлович, кені өссі бұл үнкі театрығынан национальный инструмент оркестрін тәргек қаден. Жа қайдақ ите идея келбетай өйдер болықтақ? Ондық бүгін бігі театр бітір. Бұл Александр Иванович Алексеев бей директор бейт түрдің құнуға. Бүгін Александр Иванович бұл сақа музыкальный культуратыр, искусствотыр сүйі қылады кілдер беке. Ол күрдік, етеп біттерін күрдік бұл Михаил Фимович Николаев
урку государственный ансамбль танца Якутии ден ансамбль бу тоғонысыларға токуйдан бу ансамбль антойдуну Россияны бартын кәрибіп болан статурын латыныры қаден толкуйттан бу ыңғранылан отчутауы ыңғранылан бу кені де өрті көйдау тоғыла. Михаил Фемич білден тұрар бейбастықы президент өті көрір кейі әті ғыспат, онын кені табат аян бұд. Александр Иванович ән директор болуын ден анан онталы бұд оғын екеттен театр болар. Бейі болағына отчутауы бұд оғын үске тыңжы 99 сылаға бұл бітерен кәлі ол кәлі кәлбепі кәнеттен тұнны микроисториялақ ол оғыны бәт, нағыны көпсәбәппен, ол күнін баран ол кәлән бұл үнкүй театргар Александр Иванович, онна Геннадий Семенович Байышев ыңғранылан қата бұл бәлем специалистер кәлбеттер, онтан таққа кеге 5 жыл барамыд үйренен кәлі бет, бәлем сақар кестірі бар беттен, бұл бей театр бұтыр ыңғравыттен болады. Онын жö батык 9 сыллаха керемет бе онталы өлелейді бұл уже 32 сыл болар бұл. Ити күрдік күн жыл аған істеген ақсын Александр Иванович чақчы бұл нұрғыт құтын сүрін үнкі онна бұл дүріт дұрған нүңі тердер күйе улақан проекттарға түмілі біді. Ол күрдік ағая қаллағыта бұл Александр Иванович Алексеев Биһиги сахан уруата чакчы бәбит культура бытын искусство бытын өрө тутар кык бытыгар итагаян сонун проекттары олукка келдер бите. Олорттон бир дестере бу Николай Павлович Петровы кытары туярыма кону операны намга народ күйүнен терибит улахан сетихилере. Жа отчолорго кини Александр Иванович Алексеев этен тыынан калбытыттан истенахыгын. Намга туярыма ко музыкальный драма олонко. Бу кескелләк проект искусство илетиби диетеллерин көгләһинен, кенелер бухатчы көмөлөрүнөн олоққа кирде. Кылола Сергей Зверев атынан Үнкү национальный театрын директоры Александр Алексеев саната. Николай Павлович Ажахайт үшігай таланнақ улу диетел хақаригар музыкальныйга. Эти кені келлер бет, эти идеята олоққа кейрен бараны хәрі сүддәқ сұқымер, бейі сақаны ротугар, бейі жолбутугар дияқынады. Музыкальный ден бары білағыт сами искусства типчалы болар. Операны тұруры, сақалы тынынан. Оны Николай Павлович бұлырын кейрі хайдантан итин бұрайығын әтен тұрбыта. Бағалысты бейге бұл намылуғын кітті кәпсетеулі барды, онын туярыма конын тұруры ден. Онан же бұл ұлақан айымнені тағар бұпытынан кен тұтта бұд. Николай Павлович, же тоғы денник проекттары келдерер надатей? Осынан Александр Иванович кен көрілі ағаты. Кені бұл ағына бәйтін қайынсықатын олау чөйді білері, онна бу бәйті ұрыққыттан үнкі үйт болар ұрыққыта. Onun bu kultura egeten, ünkü muzika egeten baratan, teatr egeten baratan, rokuttan bilbep olan, isihitten takıbıp olan, tuğuk barın pınçın pıgın baratan biler. Biler, onna qaydaq, iniketen qaydaq saydılaq baran hiyaq bütün söpü diyen kuruk ıngıran kepsetәтчі, өр bayatın, kini kabinetler 200 çahı olarak kepsetәтчі bit, sanatını etәтчі, mimin istәтчі. Ondan Gennadiy Semyonovich Bayışev da barıgır behepten bu otuçal ustatıgar elbaq spektaklleri de hardı bud. Onu temin hanan kallim Alexander Ivanovich öngötü diyen bu teatr 92 yılla xatarelli bittiger beha bilen qayda qoduk ırxan bir yemete Rusya dördünen bir respublika ötürde ağana ırxan kemderete ol bir yemelerge iti радио телевидение бөһеге симфонический оркестргыт, оны хоргут, соқ болбыта, жетенек ол бір емеға ромна композитордар
бихикелетте, конечно, композиторларга кепсети бар бута. Кинер аймниларын канында тахара кыхтыра. Оте, ырхан соосете. Вот он хепте хэмит бу четогон иккиттен иккитин чеккиед якпынсап, агыкпынсап. Где-то примерно 10-12 устата. Бу бихи саха культуратын саха эригерер болбакка Россия андайдуга. Бейнсетте андайдумис фестивалер кыттылакпыт. Ол онны спектакльдер тахарабыт. Ол тухары? Композитордерге теңгөлү либит. Саха композитордарын Ол аттарын аттатан, келелер музыкаларыгар бу жүхүйү. Жүхүй болар. Онны Александр Иванович просто өте хүддәк улхан. Билен турар. Оны бие этергелы мактанабыт, онна умдук бусуа, кини том аяр ки айымнитнан руководитель тугунан булла делатнан. Онан булла, оны бартын санан көрүнгүтү 90-сыллардагы ырыхан бакемге Итал Розаны кыттыкавсетен, гарантийны сурок урыян, бу бей андыт фестиваля бардак бадна, эвәтне первое место лыхпыт, онны кырахатчылак, ол хатчытын төттүрі, хабирек, бет ден даже кавсетилер баллар это. Бәйте менеджер курдук, Бәйте менеджер курдук, оннатын жөнді кыттыкавсетере, наха холкутук, онны билеті көрүйтел бәға, онны бартати 90-сылларга Россия ден улахан режиссердер кытта, улахан дирижердер кытта, улахан театральный критиктер кытта билсиһен этергел товарыстахан кинени тагаян үлле тахпыт. Оннети кылгыс интервьюга истен хардыгыт кини бәйдин туһунан болбакка коллектив кылатын, коллектив оролун. Бу хагалата ди Николай Павлович кайдакта курдук итинник улахан диетели ден ити келлегетин сыналырден бу үле бихире биле. Улахан сына бул. Александр Иванович улох каз бидди битин. Каз бидди битин ки хор бке дип көрдүк. Бүгүн Александр Иванович ки битин актык бар. Багыста. Кинеха ки бого келерете. Өлетигер улустан дедушкалар, бабушкалар кирен келеретилер. Оны теллер бу бе улустан коракка ти келбитче бу театр ханна барын ыйталхаммыт буламмыт. Мана иле харакбытнан Зверев атынан үнкү театра кайдагы биттен көрәре бит кирди биттер. Де ол килер кытты кини имби вот иккили үстү час кепсетер. Чай обязательно чай детер берлерин сер. Би буллады тоқар экзамен тонтон мен даже күләче бит мен к нему не зарастет народная тропа. Дебин кирәче бит. Жеттен бу олуктан барынага индине илесине эн кинеха сол биячы болган. Эдер салаятчыга тугырды биле турар эте. Кини бете эйка тугу этен тыынан салаятчы кайдак булуктагы ден өйдө билге. Эйка тугсана билген кирери. Отон Александр Иванович мен бу театрга кирбитим оробна сыл болла. Маңнай Александр Иванович кабинетигер кирдим. Ол кирбипер булаган Александр Иванович Лилия Васильевна керен олор, онна кепсетиякка диете. Онетте мен булаган бу театрга администраторун үлли кирбитим, онетер эн үлен сүрүн сыла тук боларын билеганда жер, ону мен еттим. Оттон өйдүүбүн жетагам ди бу театрга администратор ден төнкөдзик инники көңгө хеджихтах эми бейта туспа иде боллага ди ону энниктен чөбөтө кетерете администратор үлете сүрдэх ыарахан онна солталах тодетакка бу биги эн менеджер курдук болохтакын дирете онна кепсетини бу артисттарын барар сирдерин кесеттир местелерин конуктарын бартын жайыктакын онна энники көңгө хеджихтакын дирете Уанна тон сас бастакы улахан тотерехени ыпыппыт ол уяга кирбиппер дети белого солнца үрүн күнү олоро сорунум улан атынан опера уанна балет театргар болбута онно же үчүгөй багайтык сүбелете Лилия Васильевна кайдак биги жону мухабыты дир. Театр сүрін сыла соруга тон зрительлерге боллага ди. Оны боллаган этте. Отчатугар биһиги эдер көлүнө оголоро үйренетчилер театр туһунан, үнкү театрын туһунан билектехтерген. Одан килерин рекка денет. Оннук сетчип табис теңел жаһанерен мигин үйретте, жону гытта кепсетерин, хайдах кепсетехтекни ден сүттех олук Александр Иванович кырдык жакчы мудрайтылары
эппите. Же ити этитин түмүгер бу үрүн күнө голор дети белого солнца Новосибирскайга улахан Россия бестебелигер баран сетилякты кыттан келбите. Онно жети үлеләбит кампагытырдар боллун. Народтар догордухуларын көрдүрөр итими бир улахан сетихиди Светлана Прокопьевна. Ити же үләгәр эн кинени кайдак сыналатын. Итинне кини мин ханык бар муңутур үлетин бир өрөгөй итикемгете. Бирде оларын içe кепсеттек битти хеп. Бу бевже сүрбе 5 жыл болла театр булбут. Олон дине шу 12 жыл ансамбль көтүкүлүлө бит. Оны хатыр бәбит испитегер бәбит ремонт кайчы үтсеп, театр боллагандан профессиональный тахма үрдәте. Дем билинге бремяга бик өстүбит улусчуга дем болду. Онна би боллаганда кайтар Россия мындык тухтарын деятельлерин кыттайме чугас мындык үлелех битнада дем болду хеп. Онна Санкт-Петербурга он 5 жылга Сергей Афанасьевич Зверев кылола 115 жылга хыжаттыбит. Хыжан ну хырттак битна баран театральный критик Ольга Розанова накатыкапсетте битсе бихимандык кимер играрык. О жеха самый бассер Георгий Ковтун дем болла. Кене эргеронга эмелилебите. Народный артист Татарстан кене Россия искусствотын деятеля. Он на Санкт-Петербургской консерватория мастера. Ачакай биллилях хореография игер биллилях балетмейстер. Вот оно кытты капсетти бит, онтан аны музыкатын хуруяргайме Калимулин. Же ити спектакль Новосибирскайга баран бир бастың улахан жүхүйі. Үлете болбыта, онно же Александр Иванович кылгас интервью бияға берен турар. Онтан истен ағыр. Сергей Зверев кыл олун атынан үнкү национальный театра бүтүн Россиятагы бестебелге. Саха сериттен Сергей Зверев кыл улан атынан национальный үнкү театра дойду бастың айыр коллективтерин кеккетегер кишсен. Бу улахан түхүлгеге үрүн күн оголору диен этно балетынан сетихилэхтик кытынна. Дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию Национальный театр танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева «Кыл-Уола». Этнобалет «Дети белого солнца». Театр директоры Россия онны республика культуратын үтүләгүләйте Александр Алексеев. Ханнык спектакли дербитин көдөрөр бүтүн бихәддәттен белемнән миппит сылаңар курдук. Светлана Прокопьевна белемнән Каспидер тыгын талан. Эдер оглар инкәллеләр аналар тибә булар буллагы. Ороллар ген образлары ига. Инде кенә төргәләрдә хомунлык саммот элбәк коллектив багарыр бу мандык фестивальгә кыттарга. Биһиге бастакындан таллан турабыт. Инде кенәнҗә сүддә улахан йөрүдә. Бу спектакль чакчы сөгөнер саханар вата кантан кәлбите белинне, хадда олоктогы белинне, оны тыйыз дойдуга калан хадда олорын эрере көрдөрүлүнне барыта чолкай, оны иссаналарын эттилер. Бу күстә коллектив статус хөддүгө бетипти. На сцене видно, что статус коллектива сразу на лицо. Онан же үнкү театра өссөкүскө хайдын желенин оттанын сыналақы да бите боллар төхөлі концерттер, спектакльдер көстөрлі. Бұна род искусствота хайдет оркестргіт чего стоит ден. Сүрді олған оркестр, музыка бар, үрін тетимнәқ ұры үнкүй бар болуқтақ ден. Сүрдәқ үйердім, бұл түрдің түрді сезомытын бұл Сибир хам олған культура искусство хамы кейіне болар болуға ден. Онан долгутулақ, наға үйердім. Ким Александр Иванович ити бу Михаил Хемиштери театра, Александр Иванович бастыки директоры. Александр Иванович 2-5 жыллаха театрга Сергей Афанасьевич Зверев кылуан бербите. Дети туһунан салгы биһиге кылгас тохтобулга билеген кратык эгене кытта көрсөн кепсетер кыхпытын агаяк сөкүнденнен салгыхпыт.
Кылула Сергей Зверев атынан үнкү национальный театрын директорам, төрүттәчите, сака кутун сүрүн иджайжыбыт Александр Иванович Алексеев чакчыдагыны народ искусстватын итенне бу сака народа бетин атагар турутугар сайдытыгар искусствата культурата терехтәк болутугар жуын кылатын киллер себитки. Кини бүгүн олоктон торабыта беле күнүгер биһиги бирге алтыспыт үлеләбит айыр жунун үтүе тылынан кинилер актыларын истен ахабыт. Биги студиябытыгар Сергей Зверев кылула атынан үнкү национальный театрын литература салатын салаятчыта республика культуратын жөләгүләһете Вера Николаевна Черноградская Тарабаларын Дмитрий Гуревич Артемьев Саха Республикатын народная артыга Россия онна республика үтүләг артыга. Итен Сергей Васильевич Расторгуев Марфа онна Сергей Расторгуев тараттарынан биһиге самай котугу сиркебет сударстванна сиркебет директоры Россия онна Саха Республикатын үтүләг артыга. Сергей Васильевич бу эһиги курдук Александр Иванович Алексеев курдук жон бар болан биһиги жигинен Россияга сахалар аппыт искусствобыт чакчыда улахан таамга турар аттанар. Эме салаятчы быгытнан же өр сыл директорден Александр Иванович кетте бирге алтыхан самай ухун бу театры сыркана алай бу жоннар эги болагат. Кайдак кехетей салаятчы быгытнан директор быгытнан Александр Иванович. Дароболорун. Тоқсанан өтөдентен тақсахыл боллады білсейпет. Тамин өйділ білен ағуан сыллақтарға Румыния, Монголия, вералақ кемдеміламия бағылары. Оланна білсейпетен өйдебін. Артист білетіне біләді. Оны білдер әтекіне салайар жоғырдағы. Онтан етіғығын 2 жыллаққа де. Театр танты ден боладарға олақан қалаты. Сүйілбір көтпеткені болар бұл. Бұнтан бұл театр танцы, национальный театр танцы боларығар білеме Михаил Фемич ұяға тақсарығар мүйілде қалбақтық сүйілбеті, көпсиреті, оны болынар әбеттіне, онты біле ұрқы тоққа филармония бола жанмыт, оны бір далға әрге сақы театрығар чұрқы чары ете құрдық, оны жарықтынан бары бірге әріттақ біттеме. Bir karakol kosta hadi bit. Bir dalga jarıktan olar et. O onda hicaneme yörün köten teatr tansı bol bitir mevden yör bit. Ontoltoğun tütülahını bir bol bit. Onu ontoltaya bu kinemi direktöründen ondan bita. Teatr tansı minime salayaçından ondan bita. Olehin bir kaltı höreti bit, sibili höreti bit. Yoksanın dah olukan kılatı bu national teatr tansı. Onu Emine Sergey Zverev атынан болырғар үйіндек ұлған үлені орбыт. Онда бұл атағыр тұрғырғыр ұлған қылаты келер бізкейінен ағыбын. Онда ұпсыны бәді салаятчы бөйтінен принципиальный ердебілләқ. Онда бәді осыны маны көбәдік салаян олар бұттығыр. Онда үлән әлбәқтік сөбілі әртебіт. Мекады сөбілер еті. Ары директор болбут быйдынан опытынан үлдән бактык ататтары дебит. Жөттөн кини бу аңырда салаятчы директоры болбакка идети битим күдете боллагы Вера Николаевна эге эдер саскыт бирге аспыта. Бирген күлен бир үрдүк өрек тирилтетегер же алтыхан аспыт кемнер гиттен. Александр Иванович мен почти биен сыл билебин. Түрден сеттел алтыхан кени мен однокурсником. 1979 сыллакка Хабаровский государственный институт культуры үйрәккә кирбитим. Жөгевенән Юлия Нисимовалын беги олынны балетный студияны битерәм барамытты Хабаровский көтүһүннү бит. Онтон ары кафедрага тибет бит Александр Алексеев пынден бир эдеркен мол сүрекели хиджер. Оны кыргыттыркалин расписание бит бу бар, экзаменнар бит баннык чыгыла бараллар.
Чемин билине хеха көмөлөһөм. Чемоданнар гытын алын, общежитияга барабыт. Направленияны ылын, онда түргейм багайтык сетте даганы кубика 5 бы иджен бихине олохтоото. Онна эхиги отой балерина биккит, жаки хахсын манна бихиги классикалы быт, народнай дыбыт, онна экзаменге белемнене биттен. Же бу билген экраны бихи көрөбүт. Кайдакта курдук имигес, исихиттен интеллиген, исихиттен искусствага улугун устата беренилер кие боларын мектелер ити үрүн кара өңнө очтого катскалар ди беренилер. Кайдак киеден билбеккине, кайдар ичетебити. Очолорто миллере болу боллага ди. Ой, сразу биллер Александр ден отой защитник, воин, бегине просто кыргыттарын нарс иджер сиетер, наха долгуяр, түннен экзамен мытер белемнене бит, амбастан сахалы үйрете бит, онтон мен учалы переводтуын, онтон учалы кепсамбарын сахалы эме өйдүте бит, онна мандык предметтар бытыгар искусство балтмейстериңден бар, онна наха ыртыр эте бит, онна үнкүбүтүн бары бирге турурар эте бит, музыка бөгөтүн устар эте бит, онтахынан биле эдер боллах битти. Кураты бир күнө көрдөрөр Александр Иванович эрде жийнен Феврония Ивановна линки битете, онна манна цум бар, манна одежда магазина бар, жабу манна театр бар, юного зрителя бар, манна мускомедия бар, манна большой театр хоторукелер билетиңин бартын уже ыларет Александр Иванович. Же ити курдук сыты, коту эдериттен кини бу олоктан барыр жери курук инники көңе инники кеккега жыбыты төһөлө галба гастролларга димтиргөч бирге хөҗҗан онны мен кини терин өйдүгүнө биги атын сирге барды битере ухукайынан бу антрак бытыгар сагалыбыт онны түмүктен баран эми димабыт ухукайын тарда биттен оннук бии отон клабна хакаларын күбит төрүтүн күбит ухукай боллагач куру кини терете ухукай бу биги саканыротун үнкүтедин Уанна боллагана же бу агаяқсыллагыта Москвага Россия дүнен народ культурасын күнне тей болла. Сыла билдерили бите. Президент Владимир Путин билдерен. Онны кене же кепсетен арай Москва пашком жетигер. Дом правительства. Көрдөрөргө срочно багая алты параны билет булаксон, каччы булаксон, кем даганы кырымчы кутубу батта. Жетип вакыт бар бутун бар сименемит, онды тиемит. Хасыды он часка же кейди битонна. Ары кейбипи доллар, бюхюсчеге кейлаг кор пятницкага. Чуеча жахай репетиция беготе. Аны туран Людмила Георгиевна Зыкина атынан Россия оркестра. Уанна биге хакайриттен. Уан иккен күйүс уанна охокайта харачымен. Ол да улахан абытын түйербәппет. Ары көрдөкпіді бұдекен Надежда Бабкин оларар. Ол да көрдөкіне арай Голикова, председатель правительства оларар. Бұде көрдөкіне Любимова, министр культуры Россия. Онны тардан кәсіпті хоқай бұтын. Кенік олна бұл көрі кетер. Чоғылар күтатын, еген ұру құтын ханан диннар. Онны же таққамыда хоқайдан келен барды бұт. Ол кеті арай зампредседатель правительства әйтті. Бұл қайдақ құрды кес қоғаннағын күйіне. Бұнкі коллективы 100 шедевров России киллерерine gitti. Он тимяйны мусту болбатак, бата протоколланар правительство России олар. Иннегана манда кетип бетер охуахай 100 шедевров России китбите. Онну ол тугур гостолгар биге хүҗҗән турар. Кайдакта курды кен туттан ити кеме кепсен бете онна этерге дери бу сакан ротун сториятыгар улакан умнуллубат кеми түгене каллар бита. Кини боллагана директор бол эре болбакка бели кини инники херети кини продюсер менеджер ден. Онна сөпкетен куру бедерите. Да бастан жол коллабора Россия залга терьеригер кини барыстуин күхит болагы. Оны кирен жоннору бу убиди кынан. Ханна даганы киданы кине ана хас болар. Били олрус интеллигентне, оны бу агайга саннак сахана ротун ихин үлелиги жерден били улахан жон көрөллөр кейине. Же ити түгентен биреме кине улахан сынаган Новосибирскайга болбут улахан бу фестивалге этен аспытын. Истенагыгын кине курук сахана рота Россияны кытты бир тең иллер улахан искусствоға барықтақтен саналағады. Онын отчылырға Александр Иванович бәйте улахан сынаға бит санатын истенағығын. Слово предоставляется директору национального танца Александру Ивановичу Алексееву. Уважаемые зрители, гости города Новосибирска, еще раз я благодарю
зрителей всех, как сегодня тепло приняли замечательный коллектив Национальный театр танца из Республики Саха-Якутия. Большое вам спасибо. Знаю, какая у нас могучая страна Россия. Много народов живут в нашей стране. А какое искусство, традиционное самобытное искусство, которое мы должны ближе показать каждый народ. Большое вам спасибо за приглашение и будем сотрудничать. Мы Россия. Большое вам спасибо. Же ити курдук кини кеңник токуйдур, кеңник ыралыр кыхтагыты. Сергей Васильевич, оттон же директордер сүбе муньяктар гытыгар тугу турор саретей. Води турор сарел бак бала. Истебит. Токенеки беремелерге нахал бактыр көрсөбөт этибиз кынан баран. Оптан тол планёркаларга министерство көрсөчүбүт. Оны курук бияхада келеһҗан гардилан каһан барар бияха тугра мероприятие до кемери юбилейли буллан каян декаден гардилан белехтах марполын эме марполары дагы үдән келен улык чугат җонры курдук келен сыгын харат. Олем булана текени туопсынын те этеллерди. Кени ого боллар биринник хас билди коллективка лидер онна салаячы быгытынан жону бетин кенеттен тардар иджер жон бар баалар турады биллер. Олен коллектив турады биллер таксыр онна олен те Александр Алексеев бар болон театр танты бар дик. Онтон же ушуран литератураттан алан көрдүк кабучагар. Кайда кайымнын репертуары таларга Верникалан эйеққа улахан итағали хүктерер әтеді. Оже таланнах ки бартыр таланнах диллер Александр Иванович брахсан бейте ил элбек биремелягаты булыр кини улуу чулуу сурьячы да булуте кини боллагана нахалбек сурьячылары нахалбек маннык аяр куттах жонукытта билсер болан онна литератураны элбектик агар кини совурутух бар балетны критиктары балетоветтары барларын кытары наравных отой атақ тепсен оларын наха чүйдік кепсетереті, онна арас теманы барытын ырытар, оны барытын бейте, тұс бейте санатын үллестереті. Онна нахалбек мехазаданы беререті, курук суры вера. Жа маннык, бұ маннык чығыла бәлем болуқтақ, бұ маннык чығыла бәлем болуқтақ, кытат, сүйір, көт, жоноргын бәлемне детчинар. Жа, оттон, Дмитрий Горыш, ити кемге, эмие бу Александр Иванович Салаитнен эгөссө бараңыт, бу баяна жайы кыттылақтарын кытты көрсөн, кинелер куттарын жүрдерін еме бағырдарын кәрбек кетті. Онны же туақ сананы туту хареті екені, туақ тенетереті. Күні болағана жиннақ патриот интернационалистете. Қолыбыра бияқаға бұл Георгий Ковтунген татар народnar артиғының ұрбыта. Эбетер Борис Эйхман балетығырын күлер Олег Марковың ұрбыта. Итилер лучшие, балеты қолыбыра лучшие силы не только России, а мира. Бұғалар сайыны нарден. Оны болағана қолыбыра мен онтан таққағылы бұғача, да? Мария Егоровна Емельяновалын байыны частарға ғачабын. Оны болағана бұл хақытырел бәқ театрдыр бар дегенен. Оны кені күдіруг әтерде бейі олаттар бүтін өйек қайын. Кені бәйті мейармия хаджы бұта. Оны үлі біттін көңіллән. Репертуарға қадары бандық бұйыс болан, күру ғықтарды онда бітер ұғықтар болалар. Сербия болар, Турция болар, күні күру ғытәтші бейбепіне үйек дәқ біт. Қаянда үйек дәқ біт. Қаянда үйек дәқ біт, бейін хаға яқ біт. Ол ең күру көңіллән ғықтарды. Ити болағана оғылар, әдер бай оғылар же Росконцерт боланығар арай, енек барағыт тойден сұвуға. Оны кем дағына кастамады. Оны кино үшуй бәтік алғыстанық бұта. Оғылар жебе бәтін кіті қарыстаған ғыджын. Хақа батырдарын ханаларын көтіғын. Оғылар келері манна наға жонлары кәте әлілер, оны оз күтім ден. Итінне әне тегер кені чақчы бұ дойдымсақ кеге, нұрудын тұғығар ғыджар кеге. Оны сақа күтін сүрін бөғір көтергі ұлықаннақ, ити ұлақан жалан хағылабыт кеге бөлген біліне біт. Жиннақ. Кенені білеген ағаяқ тылынан, әтер боллаққа, ордық тугу чорботон болгомтоголан этерник дейді. Вера Николаевна, олық кылгастык үйен ханағыдын.
Александр Иванович наха биредиктер, наха аккуратный, наха ирдебиллер, ылбытын ыктыбат, онна үтөтүмүктер, барытын до конца орор. Оныр чехиней. Сергей Васильевич. Тоқсынан төбе директордардан бары соқтубут. Соқтатыбыт даны, онна оқсынан бұл өрілләбіттерден мен білдестіре сауатақта культура это искусство учреждениялер тақалым. Онын кене соғыр сауатақ суйдум дек құртсап. Онын құрук саны дек бұт. Кене бейхай олығаны мен қолы бір бұлуға. Кені болағаны әлбек оғылағы ғылға итілді біте. Онна көра қолыбыра курус чуттур етіп бейікке мен қолыбыра әттіғілме курус чуттабытым. Оны болар тоқ бар балет тиритен қорутан бәтен күлән, курус чуттан, профсоюстан ол ең болуа. Қас бейділі әкке. Олыс болқым толақтық сығанны әріте. Кейкі хитете жетек бен олақ ұспа. Олыс үшіге. Иди күрдік кейкі хите, кейі керемеге Александр Иванович Алексеев чақчыдағыны нұротығар қалар бұд сүді қылатын. Итенне Сергей Звереве кыл олын дұрғаннақтық аттап бұд үтуекен үйелі құлетін салғы келер түймекқа кепсек бұд. Бейіні күтті бірге болым. Бейгер әде бұд айыр жөн беретігер отчыларға Александр Иванович Алексеев төхілі қылбақта келен етен тыынан баға санатын терден аспыта болуй. Бүгін кене олықтан бар бұт әтеөрден қонуғар. Кене оңырбатоқ баға санатын, кене отчыларға етен тыынан қаллар бұт үтіөкен керекатыларын бір дойдулақтара аяр жон кенені күтті бірге алтыспы жон үтіөтылынан ақтан сананы қаллар. Бұ түйімек бітігер бейгі студия бітігер Юрий Михайлович Федоров Сергей Зверев кыл олатынан республика үнкі театрын балетмейстері Александр Ивановичтің өр сылларға бір гөліләбет бейгі кен тұттар артыс бұд, етені арасыя театр диетелерін союғын чилене. Студия бітігер Надежда Петровна Федорова Жукускайга горнай улуғын түмсүйтін председателі Александр Иванович Алексеев бір дойдулаға. Етені бұл үнкі театр ихінен народ инструментнергер Анал Мастерской, Салаятчыта, Петр Степанович Пахомов, Республика народ гусраның оқтарын мастера. Бүгін әйеқаме ұлыз долгытулақ бір өттінен Александр Иванович Алексеев атын жоғынлық аттыр ұрады көңіт болар. Юрмі Қалыч, ән кенені күтті төрдөнтен тақсасыл бірге алтыған үріләбік кейген. Бүгін ұлыз долгын ороргын сәрейбін. Туақ үтіөкен тыллары кені туғынан ақтыны дей. Үтө күнден күнді радионен істәтчілер мен бұл күнді табарығым хоқ болбыта ден этерим меқа наға ұраққан. Олақ білгіндағыны итәғі бәккі жабын Александр Иванович мәндік сырдықтығына бұсты бұта дені. Бейгі олақ бұтыттан бар бұта дені үгін итәғі бәккі жабын. Окунан баран олақ ден оннук, кені білеген соқ. Бейгі түрдіні сыллағыта білгі ғалабы бұд. Ол тоққары көргом доғырдыған, көргом театрға тоқ боларын кені қадда үлетін барытын білгі ұрытыған білгі ғыджыбы бұд, ағары жүгеддік үлеләбі бұд. Александр Иванович икки түхінча 5 сыллаққа театрығар әме хотыр-хотыр күттал өз күйтіратчы. Биттен бір проблема тақсар, оны балана кеніне, оны мәндік тоқ как бы защита оңырар күрдік Сергей Афанасьевич Зверев беге күнді кейбет кыл ола атын еңерге идеятын мәндік киллер бите онна балана кене жақшыдағаны итулақан сүдікі өрігіт хөдүн күні тураратчыки фунтартан биллер хақан ұрытыр биллер улақан кейіне атын ыламмыт бігігі жақшыдағаны индекі тұттаммыт кургом онтан көмілігіннерер бұд онна үлебітігер хағаламмыттыран. Маны отчетағы президент Штыров яғынан ақсынны уақытты күнігер Илбуппут иннекнан болана бу чакчыдагына хамы хепке кини эддеттен өтө көрбүт боллага. Кырдык быйыл Сергей Зверев улуган тойкусу төрөбүтө сүз сүрбе 5 сыла
Александр Иванович төхілі қелбәқ етінне айыр өлетін түмен тахары ғати. Бұл батты. Оннук иннекынан бии күһүн Айыр сыгыга баран турат. Балагын битегер алпинне хангаттыгар тохка экспедицияга хонтары лухар баран келбит ол битег битевит иннекынан бала наха довольный келбит Александр Иванович Бапай ол Сергей Зверевич ансамблер кытты бүтүн күһүттер кытта хөджан элбак шөй байтык мендек нахалакан мендек түбүк тохта түмүктәк келбит бит. Оннуке олық этергедлым айыр үләға кынаттанан, олық айыр үчугей сыры болла денетен турар. Өссі бір тенник сыры, яны дүйгін Петр Степанович Красноярскайға те народный инструментнер улыған бестебәллергер. Же итинне Александр Иванович опсайнан бу айыр мастерскай Махничевскай тараттарынан мастерскай треллитигер чакчы бу сүдү өйдөк үйеләк үләне сағала біте биттені тек қөпті. Эгене анал театр, үнкі театр ихінен келдерен. Нұрабылырын, мен Александр Иванович бағалай, Мария онна бағалай Махничевскайдар аттарынан сақым национальный музыкальный мастерскойға халаячы ананан барамын онтолы білсебін. Кенене мұнақтарға көршен, миын көрір оқ, дөйдулам қата культура министерстве бир дөйдубутар бар мастерской халай баккенден үйрәтче. Онтон 2010 январь 90 хаңатыгар миға забоннан бу мастерской үнкі театры болындыраден үйрілі хоны кәпсебіті. Онтолла бигөлілен бу ағасыл үлілен келбекпет. Же ити биргөлегит тухары курук бу национальный инструменттер ар-сарга атыран туспа түрү тургону тахаран жон өйүн кудун сүрүн тутаркыктыргар Александр Иванович Алексеев чакчыда итагайрети. Олиген агаяқсыллагыта Красноярскайга болбут улақан бестибелге кини бу билигин кепсәбит горнайгын оғылан тақсар айыр мастерской музыка инструменттерин меди бар быта ол түген тенистен ахыгын. Красноярскай крайга народ инструменттергер идети бит национальный оркестрдар Россиятагы бестебеле. Народ инструментергер идети бит национальный оркестрдар Красноярскайдагы Анатолий Бардин атынан Сударственный филармонияга түмсен. Тыва Башкортостан, Бурятия, Хакасия онна сақа сирен идети бит оркестрдара сетихилякты кытынылар. Сергей Зверев кыл олатынан үнкі национальный театрын директоры Александр Алексеев. Мана сүйрбе бескихляк баран кәлдебет, усыргалаячы онна главный дирижер Николай Павлович Петров, оркестр тыстыры букавар коктоқты кыттан. Бес үй устаты бихи белемненен мет, выставка бытын белемнен ерді үппыппыт, эти бәдестәқті мастерской биги театры хиненделер, олоңор бұд мастердроңор бұд инструменттарын үппыппыт, оның үй театрыттан то костюмнері үппыппыт выставкаға дейін. Тары серден амбастықыннан болла, бұл национальный, оны народный инструменттерге профессиональный оркестрдер көрі. Же үті күрдік, бу бейгін инструменттер бітін ат энергияңе илчен. Сахан рота күйгін күйгін Александр Иванович бейте үті күрдік туғылан тұрар. Оты же улус дойдумсақ, дойдутын туғығар улус кығаллар, үлехит, кескілләк кехетерден әтебет. Эге же горный түмсүйлері бағалысты. Кені тоғынан үті өйді бөлбітін. Александр Иванович тоғынан ақтан сынан астаға кені бұ түрі бүт дойду тугар, нәхілиегер, олу сәлбәқ үтіе жыланы оңыран асты. Бұ бейге горный олуғығар тұмыс тұттар бастың жек әргенге Александра Андреевна, онна Иван Кириллович Алексеевтарға түрі біте, әлбәқ олағылға түрін кені опсайынан майгыта онна сыгана, жоңга сыгана олағатын еді. Оны бакене беги горный түмсүбүтігер самай активнай члемет еді. Тоқ бар мероприятие боллағына
наха эппеттәхтик ис дуһатыттан уны бу дойдутун туһунугар сайдарыгар тохпар күйүн оон уурар этеп. Оннотон ити эппипи курдук биһиге ити мастерской бутер бу Петр Степанович этен ахарда кини бу бәтин театрыгар ылан бу дальше бу Махначевскайдар атырын үйететиге үлеләбите олус үчүгей дианыбыт тойдаханыкпыт онлук сыналылар. Оннотон бу төрөбүт нехилегер малтаны нехилеге жен биһиге улуспут самый ырах нехилеге болар солы ihe оқ. Олонна бу 12 герой иелер балларга гар сквера рибыттыра. Олонна кинилер эме бу бәтин күйін оғын уран бербите, оны тоқ бар мероприятияларга кини меценат быһытнан выступает. Олнуке, Раиса Захарова атын үйететен, ити улахан саңа ыскамайка турарыгар Татьяна Кентьевна Березинаны кытта түһөрдөх сүрдү көттөте. Отто же юрмахаш эге бу түрдөн 100 сыл тухары кенелин алтыган догордоган келбит. Кеммитигер самай урдук киһи быһытнан качестватын туга темеде. Кини хам бүчүгей мандык качествата ден чиһинде ырас механа бар нарадойдуга арайден бар боллана онна кини тиксире болу хокурдык каханданы бидда хокковай кыптар бута ден соох жомга кухагана бута дени эгистек хо исога онна мен манда келем барамын эбехет иккине тердакпин бастакындан болан Александр Иванович бу особо ценный объектен театры мандык онда тиксире хатавыта онтука этавыллавата онны иккис багата ден театрга туспаджи туттарак багаханалагата авалак итикыллавата онан болана механавар индики театрга хитиба просторы эвехет кыяктарыннады. Оннуке, ото же нурут инструментнергер саңаның уруга тух тирете, тугу багарарете. Оттон Александр Иванович ити вопроска в мастерской Россияга билген надо ден эти Красноярской крайга онна улунен табаран келбиппит. Онна барамыт бу кургулус долларга кыттыбыппыт. Онна да бу хакыйдегер мандык инструментин оңолулар ден бисине биппит. Салгы уну тенетер багалагата болду. Багалагата. Жети курдук Александр Иванович Алексеев олоран келбит олога нуротугар искусствага сака төрүт доргоно үнкүтэ охухая итенне кута сүрөбөгө болутугар анаммыта. Кини сереби курдук үлелен келбит коллективигер алгыс тылынан бүгүн кини бириге барын курдуканан истенахыгын. Күһүттер бер наһа мактанабын, оркестр бер мактанабын, ток бар үлеттер бер, ветераннар бер, коллектив күйһө, көмөл күйһө дияккады. Бары биттүлеле так битне, бары такаллар. Бу народ искусствата бар болохта, сөтө вакытта, хакаллы тыны бер якынады, хакаллы музыканы, хакаллы народын күтүн, ахокайын, онан бягыд нароккутун таптаң, сөбүләң. Ол искусстватын идеяйдин, үйләртүләргә үгәләттән иҗекәлбет. Ток бар бәбит традиция бутын тутаһыҗакта. Тутаһыҗак бу коллектив бу бар. Эбеһәдә хокай бутын җаһалы. Ол биһиге бәбит традиция бут. Үнкү бүтән өрә тутан сирге дайдуга сахабыт народа бар дәттәр коллектив бу үнкү театры була. Тыллар истен асты бут. Же итенник бернилехти күлелен келбитке боллагади. Биһи бага бүттен бар, онна мактарында багалара бу Александр Иванович Сырдыккерихин манна тоққаддар мәкенен үйетитек кайыңден багаханалакпыт, онтукай бүтүн токуйдокпут, онна олоққа киллерек битти ханыбын. Күндү кихибитин хокурдук биһиге мандык үйелерге атын калдырыккына. Бир дойдулахтар эмие итинне саңа сүрәне киллерен кине атын үйетитерге үлелеяктаккыт. Александр Иванович атын үйетитерге үлелеяк ханыбын кине атыгар оттон сүгүрен турамыт бу кине оңор буттуан жылатын өссө даганы салканан баратырыгар багар. Оттон биремит мастерская канны кемит кохун кине атынан аттан өссө доргоноктук
аттатар кыах барды. Петр Степанович. Ити үчө ба вопрос кидде. Эжине көрүп бата. Инде бар боло жиртен эренебит. Бүгүн бу үтүө күн сырдык кар түсте. Ити туак белейде дияны гыты. Бүгүнгү бу белие күнгө. Юрий Михайлович, сырдык ханааны кыттай демнедик. Мин хасырда кар түһерден хасырда хоктаттагын телефонмун кааларымын көрбүтүм онна ханабытым о догорум хок болбута түрдөн конор кайдакта курдык ырас жуяка манда кар түһен ток бар куаганы бартын сураян кини хырдык мандык кереге мандык ырас мандык үйлерге өйдө бир каалы ден андык ханабытым. Чакчы кихи бараксан болохко келер белете кини үлетинен, кини жылатынан нурукка беринитинен кемненер. Онон ологун бүз бүтүнүтүн. Народ духовнай байыгар, народ үйелех улахан сетимигер анабыт. Үтүөкен кихи чакчы из тухатыттан сырдык кихи, интеллиген кихи керемеhe кихи, биһиги кен туттуубут, нароппут кен туттуута. Кыл олай Сергей Звереватынан Үңкүү национальный театрын директоры, үтүөкеннех кихи Александр Иванович Алексеев ата доргонноқтук аттана турдун. Биһеха нароппутугар кини курдук. Үгү саксаннаах үтүө жон, искусстваны инники күөңге тахарар жон барын тухар